Ese waba warigeze ureba indirimbo ya Akon yitwa I am so paid? Niba utarayirebye ndakurarikira kuza kuyireba, ariko ubanje kureba iyi video. Muri iyo ndirimbo ya Akon yitwa I am so paid hari scene yakinwe n'umukobwa ari mu bwato ahagaze, ubwo yagaragaye ari kwakira calls ku isaha ye, cyangwa se bari kumuhamagara akitaba akoresheje isaha yari yambaye ku kaboko. Iyo saha yari yambaye ni iyi ngiyi. Iyi saha rero ushobora kuba uyitunze ariko ukaba uyikoresha nka 2% by'ibintu yagakwiye gukora. Iyi saha nawe niba utayitunze urayikeneye. Iyi saha ikora ibintu byinshi bitandukanye. Iyi saha nk'uko twatangiye tubivuga, ushobora kuyitabiraho uyikonekita na telefone yawe, umuntu akaba yaguhamagara ukitaba calls ukoresheje isaha. Umuntu araguhamagaye, ntabwo ari ngombwa ko ujya muri bag yawe, si ngombwa ko ukora mu mufuka. Hari n'ahantu haba hatizewe umutekano ku buryo ugenda uri kuvugira kuri telefone. Nk'umusirimu urayikeneye. Gusa ariko ibyo ni ibintu by'ibanze nyine ikora, kuko iyi saha ishobora kumejaringa miles wakoze mu gihe uri gukora siporo. Ushobora kumejaringa miles, ishobora kukwereka kilocalories cyangwa se calories watakaje urimo gukora siporo, ishobora gupima blood pressure, ishobora gukora ibintu byinshi bitandukanye, byinshi cyane bitandukanye. Iyi saha rero tugiye kuyifungura turebe ibintu by'ibanze ikora gute, uyikonekita na telefone gute. So you are most welcome. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nitwa Dezo cyangwa unyiteri Dad. Mu bisanzwe nkora ibiganiro nyine bijyanye na finance, ariko n'akantu nk'aka kuko turi mu isi nyine y'iterambere, isi ya AI, isi ya digitale. By'umwihariko turi mu isi ya digitale. N'utu tuntu tuba dukenewe. Rero tugiye gufungura iyi saha turebe mu by'ukuri iyi saha iba imeze gute. Niba uyikeneye uraza kunyandikira kuri nimero uri kubona kuri screen, mbe nayikugezaho. Iyi saha uri kubona ukuntu imeze, buri kimwe kirimo neza. Aka ni ka catalogue ukoresha, turaza kukagarukaho. Kano ni ingenzi cyane nubwo ndi bubisobanure. Mbere na mbere dufite our main watch. Iyi niyo saha nyine ubundi dore uyatsa gutya gutya yari yakije. Ushobora iyi button iba ari back. Ushobora kubona ibintu bitandukanye. Reka tube tubiretse turayigarukaho. Kabiri hari akandi gasaha gatoya uri kukabona, gusa ni ak'abagore. Urakukabona, ushobora kuba gift ku mukobwa inshuti yawe. Hari n'uwundi mugozi ushobora kwambika iriya saha twabonye igihe uyu wa mbere ugize ikibazo. Uyu mukoba niba ari umukoba cyangwa se iyi belt yabigize ikibazo, ushobora kuyisimbuza with this one. Dukora nyine nka bracelet y'isaha. Hanyuma it comes with this gold diamond shaped ring. Okay, uri kubona ko ni ring. Uri kubona kubera no kwitara uburyo iri guforminga, iri gushininga nyine ukuntu. So iyi ni ring nayo bizana, cyangwa se impeta, gusa nayo it is kind of women ring, nayo ni y'abagore. Okay, ikindi kintu ni iyi sharijeri cyangwa se uyu mugozi wayo ukoresha uri gucomeka iyi saha. Dore ukuntu uba umeze, ni magnetic. So ufata ya saha yawe, ariko iyi saha ntago iza nyine izi belt cyangwa se izi bracelet ziriho uzifungaho. Hano haba hari akantu ukurura gutya ku buryo uyambika neza, nyine uyifunga neza, biba byoroshye. Hano inyuma tuhabona microphone y'iyi saha. Iba ifite mikoro nini kuko ushobora gukonekitaho telefone yawe na bluetooth, ugacuranga telefone bikavugira ku isaha yawe wambaye. Hanyuma gutya utu tuntu tubiri uri kubona hano nitwo baza bagacomekaho uyu mugozi.
umugozi, ni magnetic nyine duhita dufata, ni magnetic bihita bifatana, hanyuma ugacomeka isaha yawe ukoresheje adapter charger isanzwe. Okay, ikindi kintu dusangamo this one. Okay, uri kubona iyi shenete also ifite diamond color LED hano imbere, kubona ko irana brighting, ni ibintu bigaragara, uri kubona dazzles of light. Okay, nayo ni nk'iy'abagore. Let me put on this one and we see. So uri kubona ko ariko it is for ladies, nubwo imeze kimwe nk'iyi ariko this one is for ladies, ndetse ikagira n'aka gashenete ushobora kwambara gutya ku kaboko. Okay, this one is also for ladies, ndetse ikagira these earrings nazo ziri diamond colored shape, nazo uri kuzibona. Uri kubona ko wenda izi earrings, ukagira iyi watch, iyi saha, ukagira aka gashenete, ndetse n'iyi rings, ushobora nko kuba wabiha umugirlfriend wawe igihe waba uri umutipe wabiguze, nkuko nanjye ibi ngibi nzabiha my future girlfriend. I don't have a real girlfriend, I have girlfriend normally, but she is not deserves to have this my gift. This gift will be given to my future girlfriend who deserves to become my real wife. Guys, ngire ngo nibyo ngibyo rero. Uramutse ukeneye iyi saha, uri kubona ko ugura isaha yagufasha ikaba inarimo na gift. Ikindi kintu rero tugiye kurebaho ni iyi catalog, nicyo kintu cy'ingenzi. Hano uri kubona habona QR code, hari app uba ugomba ku downloadinga usikaninze cyangwa se ufotoye hano. Niba ukoresha Android uze kujya kuri Play Store, cyangwa se niba unakoresha iPhone ushobora kuza gufotora hano nibikunde, uraza ku downloadinga app yitwa QR scanner, aba ariyo uza gukoresha uri gusikana iyi QR code, hanyuma udownloading app. Iyo app iyo ukimara kuyidownloadinga bagusaba gukora sign up ukoresheje your Google account, hanyuma bagahita bagusaba nyine kuyihuza n'iyi watch. Ikintu ukoresha ni Bluetooth, ukoresha Bluetooth. Hano kuri catalog babigusobanura neza uko buri kimwe gikora, n'ibyo bya calories, bya blood pressure. Gusa uba ugomba gukoresha iyi bracelet. Iyi bracelet hari abantu bagira ngo ni iy'umurimbo, ariko hari ibintu byinshi uba ukeneye gukora ukayambarana n'iyi saha ku kaboko kamwe. Okay, kugira ngo byuzuzanye bifunctioninge neza. Hanyuma nyine usoma iyi catalog ugasobanukirwa buri kimwe. Hanyuma nizere ko umeze neza cyane. Niba ukeneye iyi saha, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se umamagare tuvugane uburyo nawe waba umusirimu muri iyi si ya digital. Ni amafaranga make cyane, by the way, ntago naguhenda. Hanyuma reka tubonane mu bindi biganiro. Imana ibarinde.